munene na twagwatania utukethia witu kwa tukwatimbe tukwenda ciura cia Meru kwa tukwenda kuwa batwi agenda tunene ikuona nguya ci ikuami tukumbo ikuamura kenda antu betu ba Meru bombo tethuka bombo karabubu na iyo agenda turwari kwa Nairobi kumewazina bangite mobicenge ya twata kuliunga tugana tina tubetu tugana na officers betu bathikari nene kenda gwetha kwina urumwe na kwina ngwataniro ekuona batwi ndene Meru tukumbo tethia antu betu na ndi turiuga batwi ni kazi bila kelele na niongo gitu kurita Meru kazi bila kelele tutikwenda kuringa gituma antu bange bagita ngugi kuringana na waziri wa urimi kaunti ya Meru Jenari Gatangugi, gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia akaonekana na maturani kwa makue akirugule kuthondekwo kwa miradi ino na akinenganagira miradi irereketwe kiria kariba kaunti ya Meru na orwa bugatuigwa na u mashinani turi na his excellency the governor either tete ku commission project ira rikwambiria ira tureja gutigwa tutithithiritwe a commission na kwejana kiri contractors ira itawa ground breaking na agachoka akaeja na ira ithiri kire antu nontu kinya county government ni kirite na support ku nene nikenda tukomba gurita kanyamu kanini gakuthagana biu tureteri bibingi kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Hanene ba machukuru ni baugete bakambararia murandi jwa CBE kenda jogunari to bakiuga murandi jo ijo mwega na ritwane bakugwata manto uriaza gwita na mbere na mpwe. Hanene ba machukuru baugete murandi jojo ijoromeri ni mathina mono kire guciandikithia kwa ritwa basini ya sekondari bakiuga jotegerwe. Paul Kabethe na Chikinya. Raka ugire mtora tacinzagi kia no menyibu igwarira mutaratara wimbi wa mathomo kimya karata simbi iyo kwirigirwa gutukwa kuma primary kuthikiri secondary mwankani tukwata arende mbombete kuriungira cukuru imwe nterecia Tharaka kire kurithiria baraba kwithagathaga ni mwarimu munene wa cukuru ya Diani secondary na eranio nene nterecia Tharaka principal 1 Bwana Kirago obviously nonto wegwa cukuru ni approve to host STEM no mwanka iwe ina equipped laboratory na chukuru yena population yene tena yeriani ni kwenda laboratories not one not two ni kwenda laboratory mbingi. That is why ukuona itwake laboratory every subject yewe yena laboratory but kuringa na population still itukwenda at least every subject yewe na laboratory chire kana ithatu agakira wakiuga bamona kwiyumbania chekira ngoma iwa laboratory ithatu cia mathomo ma science marama kumenyekana ta STEM 26 itoeterete senior secondary ana barabe grade 9 by 2026 na ana baba kegwa bena 3 pathways kwina STEM, humanities na sports na diota chukuru Diani secondary to ibangite nonto to arudero assessment na chukuru ni qualify for the 3 pathways ni qualify for STEM ni qualify for humanities na sports nonto kinyaba population ya chukuru na requirements ya ministry ministry ni endelete kurudha workshops ni kedari mo batueka equipped kwetera grade 10 kaguru mboya mwanka cukuru ni mukothima secondary are mwarimu munene cukuru ino Bwana Nyaga augite boiba ithiganite bwa kugana nonto bona ritwaga kibeterete mwanka tukwata. We have gone through trainings kana tuthomithia ngitwe thirikari ni chumetie ma utoneria batu agiri kurutha ndene macukuru itwe kinyabura tukomba kuita ritwa ba grade 10 atu tayari alimo be trained na bamwe kinyaiba train agarimo achi komune withatu na ibinge muno ibu grade 10 kinyaba kaya group ithatu tukiwa tayari no tuwa tuna lab well equipped ina materials ina apparatus na kinyai ingire ogo tuna lab shiri na other ones dormitories are enough tuna ndom kinyai ngoroba ya ritwa boys tuna kinyai girls na good compound tuthi tena mbana wakain binge kuruki
twirali barabari njanara tukubaromba support CBC na baraba bakaruza kigero kya grade 9 bali very much welcomed Mukodhima High School. Kiripotera Waru TV kumantere Chedharaka Bito Paul Ogwakabithe. Onde siasa cha 2027 ikuoneka takaiko gwata Mwangi mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi ibaitete mukana kiria karibawe akibera siasa imbe itebatethia ende abaitire Ngugi John Paul norite akaribaba abaya siasa giteo kiawe na babathikire kenda abatikaringe siasa ireitebui. Marion Karugi na ripoti eji. Uri muthutira jwa siasa cia kithurano kia mwaka 2027 cietete na mbere usamuka mubunge wa gicio kia ubunge kia Igembe South John Paul Mwirigi na urite akariba gicio ki uteya musiasa wenthe uroka bariria bamwe kanya na buruba ciebani na siasa cia ndoa na baunjie there misemanione nonto mtu akathuro kuringana na ngwira ritete thayo tukuona atu thita kaita siasa muchiasa wonde urokeja tafadhali wa mwairi heshima muthikirie na bwire uragwenda kuthithia na kuma ni unaite tariki 10 mweri wa 8 2027 mutoro kaite yamba no iwokaria mwanenchi wa Igembe South John Paul ndimira brangede akuthithiriti uraunge muthimire na maoni yawe yarakethe kuira ntekwenda tweta siasa itebu siasa cia kuumizana iyo siasa imbi no monka tombe kwenda twichicha Igembe South ni Igembe ya njenda Igembe edire mutongori uroka duro kuntu koi kuringana na njendere kediate akedere tiato tebura muntu omba kwida akiruma muntu tebura muntu omba kwidira akireta ndro michemani one kaite ni ukau mubunge John Paul na uritia kariba kujokia kanya kautia mutotigi cha uswere mubunge ora warathirwe na ukwa kiume kithiru so no tobwa heshima na kwa mheshimiwa wetu mheshimiwa Were rombe takwide tutia thayu ndakuromba tumbe kwida tukirungama tumbe kwida observe at least a minute ya ukira no tuba kurombera moyo yo mheshimiwa Were urombe kwida tutia John Paul akirikana Were ya musore wawe bathoma nawe university imwe mheshimiwa Were mubungi tutite ngwinwe amwe tuangraduate nwe tariki kenda mweri wa 2019 wari nwe the same campus Mount Kenya University mheshimiwa Were wari nwe on Wednesday in the afternoon na tomba kwenda tukara nile nwe na inya muno but the same Wednesday madaine ya oro nambira kwenda kiringo risasi naomba kwenda tutia kwa hiyo tutina wano wa colleague na iki siasa onte hiyo kwa kwira tongori onde tumbe kwenda tumutikiria na siasa cie Igembe ite atonye mantu na tibui arite yakire mutaratara yura yotete na mbere nthigurune yo kuritira maoni ya muingi kigina ken GCDF bakiariria we yabo kigina ki na ora kibatethetie kiomba Kenya yote ikubali CDF iendelee kwa sababu CDF inafanya mambo mengi. CDF miradi ile tunaona katika Kenya, katika Igembe South inatokana na CDF. Na hiyo CDF ikipotea hatutapata maendeleo. Tunasema hata hiyo CDF iongezewe ili watu wetu wapate maendeleo. Kabambe shishi na mheshimiwa roko meamwana ora we mashinani na tio batu bwawe bwana amutetheria tisa wasawa nonto mheshimiwa tweno atishie aripotero kesi mtu fulani na umemenya na akaomba umutetheria kuringana na watu burabuleo so batu turi Igembe South turito support CDF idire ijanisha waheshimiwa petu kenda bomba kuendelea ututetheria nacio our MP au kuma 2017 tuiro kaombere kujoin university nikasupportiwa na CDF in so many ways na kiona mbesa yuingi na ndaomba kinya kuthiria by grace of God niko kwa kazi
Mimi ni mwalimu. Na mashinani kana na arantore nesietu ana barakinya bethera batosiomba no batethete na bakathoma ukulukira CDF through bursary irote thacia ciana betu. Nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Gavana Mutumanto Ithingia noretia ntuguchumiria kweza na ndamu magita kwa magita kenda kuonokia mioyo. Reverend Mutuma arite za kagita karia gutongerete mubango jwa county jwa kuthurania ndamu kuma kiria ntuba wendi wega. Mubango jojo jwa weza ni ndamu jwa mbiritwe ni county ya Meru na Ruang'i rwa Red Cross. Asante sana. Today we gather not just to speak of service, but to act, to give not just from our hearts, but from our very veins, to donate not just blood, but a chance at life. We all know someone, a neighbor, a child, a mother, a father, whose life once hung in the balance, waiting for blood. We take a special moment to honor and appreciate individuals for unwavering commitment that has significantly strengthened Meru's blood donation efforts. We proudly recognize civil servants. Hawa ni civil servants wetu hapa Meru County for their self-driven, consistent participation in blood donation. These individuals have demonstrated a rare culture of compassion, leading by example in saving lives. Itoritendamwe tesawa barabena barabamba ko itapenti datu ibaite yanani yanamuntu amba kuita nemwe oni teganderende kuongela sedia tewetegeria. Asante. Basi tuwe tunatoa kila baada ya miezi mitatu. Madaktari wanatuambia the body system has its way of replenishing the blood after every 3 months. Na usiogope, provided you are healthy and you go through the process, you can donate blood and you'll be safe, and also the recipient will be safe. Karamutedia maiki nawe tethangia maiki ino. Iu ni chonte tuira tukubangirite kagitene gaka indi thithatu na nusu ngakuretera nteto nkuruki. Mbita Maureen Kinya.